guys, mentangin ang mina po sonma te ngiwat penyalan sa podcast senakar kanu jeng internet baik. So finally guys, mentang lapoy ni room jaga sa mangisa. Te kani ketiga room mangisa menta. Te sa sipangin. Te sa sipangin yapet. Sa ingin nalikay. A few moments later. Te finally guys, mentang ladan ang ni hapo dalik. Kedaya po kani de po sunyagari kadon. Sunset ro kabaitan nat. Kani ketika main market Tampok Srinagar kabagi jukot ka Lal Chowk aba pilai udon tri tower ba internet te mentangin ya light final sejak asa te ngin saya sembang pakai sa kawat pag video good night.